Ahoj! Čau. A teď my jsme tady, já Tomáš Sýrus. A já Nikola Skopecký. No a my tady děláme takový videjka krátký, jak prostě, ne jak, prostě videa, jak... Videa. No prostě videa, jak skáčem. A jezdíme tady po skateparku. Bazénu, takový věci, no. Lavice, schody a tak dále. A to uvidíte. No to uvidíte, takže čau. Čau. Tady ten mobil. Singing steadily, cause there's no more one to break free, but it happens to me frequently, so I got used to praying. You made 100 mistakes yesterday, guess who was the one to pay? The lucky one eventually wasn't you.